Contemporary Free Jesus Foundation channel clear tu te chipei ule tun rum chu ring lo mi ten engtin nge min ngayang ti le kanin en fia na tur zo na le lali suwa kong thu tak chu enge ni ti kan clearin kan soi zau don ani a masa in video then khat clear phot ila anh kiếm từ thầy Pathian chuan kan chunga za ngain kan sualte ngai dam se chatuan nun na men foi lun ro se atui nei le nei lawan om mai zo ka ni when you po in khom cheu cheu ko rana in mang cheu cheu zai pol cheu cheu jing tung train khom kal cheu cheu ram tim ve cheu cheu camping cheu cheu follow up cheu cheu thangau thiang lima tui taka nei le nei lo hit som the don la tani tikhan ko ran thren khat video kan en ta a eng ber khange rin tu le rin tlak chunita ang le lawin ngai tu ve chin ta la Christian chungko atanga sei lian lo tan chuan amak ngot ang tiro a thenin an ha ma a then an lam kol mupa a then pulpita thu soile topa a then tong hriat mi lawin an sudua duala a then pui thiamang dewin champol na samai si a diktak soi chuan ring lo mi tan chuan amang an thlak ngot zok hi alang chu tu ber nge Mizom Christian te hian an biak ni an ti hi alang chu mo he wang hian ani ang tro lawin zot la kan ram chu nge ya abekin namdang vai te Christiana an lu hlei thei lo hi heta an nom sak du awang te le engemo awangin anin le der mai nin alanga an ho thla a an sa khua nge Hindu Muslim Buddhist sa te anin let le ngatlat mai hian ngei tu ati thui khop mai Hindi film pakhat PK film kha kan thawang tero kumsang ni som pali December ni som pakwa khan release ani a director Rajkumar Hiraim ni in achang tu ber mizo te chuan chang tu nu le chang tu pa kan tiang chu starring ber te chu Amir Khan le Anushka Sharma ten ni a PK ti hi Hindu in PK ti a lamtur ni a Hindi tong chuan zurui ti na ani berang chu kha Hindi film a khan achang tu pa ber Amir Khan a khan in pathian kha azong na sa ni Christian, Hindu, Muslim, Jain, Buddhist, Islam le adang tam tak film lang lo pathian shim kha azong ani bera athil mamo adu anei thaina tur ni chuan ataksa atina a sumasenga kongazo a pathian azon mu thaina turin titura anti thuron kha ati zo vek ani a kha film khan pathian pakhat chau betu ke ni Christian te min challenge le mai tro kha film PK zurui ti mai khan khovela dap chuaka million chuangin an enani a pathian om tak lo ti in thalai tele puitlinga te ra thalo thein athi stepo an lo chua pha trau theini nangle ke pathian pakhat ring tu Christian te hian ti ma mo kan nei ani hei hi chik te ang lali suan akong dik tak thutak kong ati chu ule naw te u chik teng ule kan thil ngai thlak to zong le kan thil hmuh te khanin he khovela lian zok te chu ring lo mi te an nitlat mai chu wangin ring lo mi te lalei suwa konga kan hruai thei na tur chuan lalei suwa ring tu te hian ti mak mo tam takan nei sin asiam mile mai betu te na min chal del la ya atak zok asiam tu engkim siam tu betu te hi thatho taka lalei suwa kong akan kal hi kan ti mak moni ti chuan ring lo mi te pon he nun mu nom tak tur hi mu sela Christiana in le chak khopin kan nun hi film phurpui ila alem chuda bawin atak thutak tak chu kalpui tlatang o engpo ni se
nang ma kha ipoi mo a lali suan adu se a enga tan po englai po in nang ma khai tangkai ni